nhom ní châu là ai kế người ta châu mà sọc có miền tây muối này các ba tự chế mà sọc có miền tây muối các ba tự chế nâng nhom nâng kế trong là nhom cái tha sắp ngày nâng á nhom á thưa say chẳng á miền khai đọc luôn ai nhọt dây bị chỉ vật chết nâng công an dây bị chỉ vật chết khởi nhom tha lấy bà lại ai nhom ha bà lại ai nhom nhom dây clay nhom ngóp á bậc nhom ngóp xòm rúm á men ngóp rương mình cua ngóp á út thì hót đôi dương do chỉ vật bảo dương mà phải chôm đâm bấy bầm ráo mình đua sẽ chết nát bảo dương nâng bầm ráo ở đâm cái tệ bảo dương dương kích hót dương kích dương mình tự rốt lại ngóp tê bánh té nông tầm nào lời nâng ruột hai về ngóp nhóm có phồm ba nhóm mình lại ngóp phòn á bông ôn do ấy mà cầm miệng nhóm mà lên chùa nông chết nị công an dây chết cười chết nị anh lấy cầm miệng nhóm mượn ai ban nhóm ba về xóm rúng ngóp tên cái bệnh vua chỉ vứt á hơi tốc do mà prà bơ khoan ta tốc lại ngóp hái mình bán prà chia bà giỏi nhóm thằng ngóp bù giỏi nó ngóp bù giỏi nên bán thử ấy bỏng bên tay mình ta bọc họ cái lại ngóp ấy nè cho bậc nông chỉ vật chết nâng nhóm lại ngóp xua ta nè anh miền ấy cầm liềm nhom hả miền ấy cầm liềm nhom đào bên nâng cái chập đài mà chết khởi đi ra chết khởi ta hãy anh hưng các bạn nè hãy anh dây chởn nè miền bẹt miền ấy anh dây bạc po chởn nè bị rương dung mà riết rương tê bắt ta ấy anh chậm mơ bị anh ngọc tới anh từ kháng ná của kia mình tua lại này nhom tha cho bên nhom phở ôm tiền bên nhom phở ôm tiền bữa tha tao đó nâng miền tiệc lan cái chập nhom đặt tiệc lan nhom tha đặt từ men nhom ắt chưa thằng miền đấy nè men nhom ắt chưa đây bên cá bên nhom đang thọ miền bên đang nhom giấy chành nhom tha lớn nhom men ắt chưa thọ miền này lớn nhom tha về miền để tiết cho nó bên miền tiết cho bậc nhom phởm kết mày nhom phởm tiết hết tiệc lan nhà nó đôi khla tê anh ông vô cho luôn từ đốt ở cái đau hộp cái cụt vía ở thề đòn muột nhom tha bởi chân có ok tiền chân chặt vía đòn cái chó rồi họ đốt cái chó vía chặt sang chân có ok tiền ta kết mà trả lời nè tới ná có ok các ba ta chạy nè mà sốc có miền ta bụi các ba ta chạy lấy thức đặt ai nhom đặt thức đặt ai nhom sang cái giấy ta bẻ hơi bẻ tôi bẻ nó cái lăng á nhom giấy chân nó trong mặt đẹp cho mặt đẹp cả co nhom cho ta thưa tô hết à rứa có đạp mà đông thầm mò bị lơ mê cho chăm các ba cái nhom hết à hãy bữa thơ mình bàn tên nhom ai ai trái bẻ ai ngu nhom ta chân hổ hại chăm mơ hại giấy chắc nó bề ngọt nhom ta ngóp ok tiền anh mình khá tới tiết tới với mặt ta lời ngọt bông ô đó nhom trong ta xua cái lại nhom mà điệt nứng xua ta mạch xua ta ô mà đưa tầm ọc nia khá ngọt cất ta bởi rương phải giỏi tọt luôn thợ bôn làng tàn xua đam bay phải giỏi tọt luôn khuôn anh ô mà được chắc ở làng tàn xua ở hối luôn nhóm nó sọc chất lẹn ruộng sọc chất sọc bếp sọc giang ao kì càng luôn anh có bán này đam bay ở kế bán thì cái đây sọc ô xua ta nhóm nó ao tơi ruộng ai hát xong chẳng ọt ngoạp ơi dùng mà riết dọc nhầm tơi đặc biệt bán đây anh xua ngoạp hết xua anh trần bếp sẽ lắp anh chờ sẽ lắp cho bắt xua lên lắp xua đó lại thưa anh bà này ta tốc anh ở rúa anh xua miền mà nơi cái lại nục nhà lấp cả thưa cái nạp bạc sáng mình xua ban tầm này anh dùng mình mà dương tiền mà đó bên chắc thưa cái đặt ai dương cho ác la chủ ác la miền pi là bằng ổn đôi ác mến á vì ác chắc thưa ấy dương tinh mà tôi cho về lính mà đo tiếc về rút tinh hạt ấy thà việc hơn việc đăng rút rồi hãy đặt cả tê anh nâng có ớt khát mùi đài đó ớt khát mùi tiết cứ chạy mỏng cái mơ dương ta rút công cho tôi anh đi rút răng nâng ngọt ôi anh đi hơn nè bên đây dương sẽ bạc loạt nâng luôn dương thật đặt bên châu khi nhóm ớt khát sắp ngay mà bị ấy mà bị nhóm đăng mùi ở hai phèm đúng không nhóm đăng ruột phèm đúng không mình men nhóm vua thả miến rồi hai nhóm khát tê nhóm đăng nát ta nó thọp cúm nâng miền bị ná miền bà lân cho ta thơ bà bằng ổn cho tế bà đại son tích cung xa chứ thầm ấy ớt miền át ta bà nâng squall át ta đấy bằng ổn squall át ta đấy tua muối tầm na ca bàn sọp tua tầm muối tầm na ca bàn sọp
បងប្អូនមើលនៅក្នុងធម្មជាតិអនត្តាហ្នឹងគឺធម៌នៅក្នុងធម្មជាតិទូទៅបងប្អូនអង្គុយសម្លឹងស្អីក៏ដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងអង្គុយមើលតើមានស្អីក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងជាតួម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើការតែឯងបានទេធ្វើការតែវាមួយមើលទៅឃើញម៉ាល់កាំងឃើញចវលកម្មឃើញស្អីឃើញបេនសាំងឃើញស្អីវាគុំគ្នាអនត្តាអត់មានរបស់អីមួយជាតួវាតែមួយធ្វើការបានទាំងអស់ហើយដល់ពេលមើលម៉ាល់កាំងហ្នឹងទៀតគុំគ្នាពីកូនកលាបៈមកទៀតវាអញ្ចឹងទៀតបងប្អូនមើលយូរស្គាល់ធម៌អនត្តាហ្នឹងមើលបែកធ្លាយមើលបែកធ្លាយហ្នឹងអារម្មណ៍លែងទៅជាប់ជាពាក់មើលឃើញផ្កាឈូកមិនជាប់ធនុងជាផ្កាឈូកទេដឹងថានឹងមកពីណាមើលឃើញស្រីស្អាតដឹងថានឹងវាគុំមកពីរឿងអីមើលយូរចិត្តរបស់យើងវាអញ្ចឹងពួកយើងយល់ពីរឿងវាបែកធ្លាយគុំបែកធ្លាយគុំបែកធ្លាយគុំដល់ពេលយើងដឹងថានៅក្នុងលោកនេះក្នុងធម្មជាតិគ្មានរបស់អីមួយដែលដំណើរការតែឯងបានទេបងប្អូនមើលក្នុងខ្លួនយើងក៏ចឹងបងប្អូនស្គាល់របស់ធាតុដែលនាំឲ្យកកើតយើងទី1រូបទី2ចិត្តទី3ប្រូក្រាមទី4និព្វានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងខ្លួនយើងអត់មានយើងទេសបករាប់ចាប់ពីសក់ភ្នែកច្រមុះជាអណ្ដាតបេះដូងសួតប្រមាថក្លើសបករូបធ្វើពីកូនកលាបៈដល់ពេលចិត្តទៅនោះផលិតចេញពីបេះដូងដែលបេះដូងរូបឃើញទេចិត្តជាធម្មជាតិកាមពលមិនកូនកលាបៈទេចិត្តប៉ុន្តែវានៅអាស្រ័យជាប់នឹងកូនកលាបៈគឺបេះដូងផលិតចេញចិត្តនឹងសាយភាយមកខួរក្បាលចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងខួរក្បាលធ្វើការជាមួយនឹងប្រដាប់គិតចិត្តធ្វើការមួយភ្នែកចិត្តឃើញចិត្តធ្វើការជាមួយច្រមុះចិត្តដឹងក្លិនចិត្តធ្វើការមួយត្រចៀកចិត្តឮមិនចិត្តនឹងជាព្រលឹងឮដឹងគិតឃើញតែឯងទេបើចិត្តនឹងវាចេះដឹងឮឃើញតែឯងអញ្ចឹងខូចភ្នែកមិនបាច់ទៅពេទ្យទេឲ្យចិត្តឃើញទៅឲ្យព្រលឹងមើលទៅវាមិនមែនចង់ទេមនុស្សវាយល់តែចង់បើវាធ្វើបន់ចង់ងាប់ចង់ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញណាបងប្អូនខ្ញុំអាណិតលុយសងៃអាណិតលុយទិញដើមផ្កាពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងព្រោះតែរឿងជំនឿណាទិញដើមផ្កាអស់លុយច្រើនណាបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយលេងណាបើអញធ្វើចដូនចតាបើអញធ្វើចដូនចតាពួកហ្នឹងក៏អញបដិសេធសំណែនរបស់ពួកអស់ហ្នឹងដែរបើពេលវាសែនម្ដងបងប្អូនវាសន្លត់យើងចិត្តងាប់បើយើងដូនតាវាណាវាថាណែឲ្យរកស៊ីមានបានតែអត់រកស៊ីមានបានឆ្នាំក្រោយឲ្យស៊ីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងវាសែនតែប៉ុណ្ណឹងមួយឆ្នាំវាឲ្យយើងស៊ីតែមួយថ្ងៃឲ្យវាដាក់ចឹងហើយបន់ហ្នឹងមិនមែនតែវាទេណាមានប្អូនវាកូនវាចៅវាឲ្យយើងធ្វើទាំងអស់វាឲ្យយើងស៊ីតែមួយថ្ងៃវាឲ្យយើងរកឲ្យវាមានមួយជីវិតហើយមិនតែម្នាក់ឯងច្រើនណាស់ខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងមិនក៏គិតមិនឃើញហ៎បើ365ថ្ងៃហ្នឹង364ថ្ងៃអត់មានអីស៊ីទេហើយមានស៊ីតែមួយថ្ងៃហើយ365ថ្ងៃហ្នឹងអត់មាន364ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីស៊ីវាអត់ងាប់ផងហើយចុះបើអត់មួយថ្ងៃទៅក៏វាងាប់ដែរហើយហ៎រកស៊ីនឹងអត់ចំណេញស៊ីរបស់គេមួយថ្ងៃគេឲ្យបង្រើមួយឆ្នាំនេះហ៎វាអត់ទេហ៎បើខ្ញុំជាចដូនតាអញផុសមកហ្មងកូនណាអញស៊ីទេកូនបើតាអញក្លៀនណាស់អញមានពួកម៉ាក់អញដែរហ៎កូនគេសែនអញទៅសុំគេស៊ីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅបានអញខ្ជិលអញចង់ជាប់ចំណងមួយឯងមិនដូចបាក់វេទនាពេកដាក់អញធ្ងន់ពេកហ្មងណាបងប្អូនមើលពិចារណាមើលអញ្ចឹងអីវិញណាតើពេលខ្ញុំដើរទៅមើលអូយអញមនុស្សឈួតពេញតែប្រទេសឈួតក៏វាឈួតបំលាញលុយក៏បំលាញលុយបងប្អូនណានៅស្រុកដល់ពេលផ្ទះយើងបងប្អូនមើលតងោលមានអ្នកណាជំនាញផ្ទះខ្ញុំនិយាយលេងមកដងចុះផ្ទះធំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចាំបាច់ធ្វើផ្ទះឲ្យជំនាញផ្ទះទូចមួយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៀតផ្ទះធំប៉ុណ្ណឹងនៅតំណាងនៅហើយអត់មានចូលលុយមួយរៀលកសាងផ្ទះហ្នឹងទេណាលបលយកមកនៅសុទ្ធនៅបាននៅបើនៅមិនបានទៅនៅផ្ទះគេចោះកុំមកដាក់គុណកម្មចេះចោះអីត្រូវតម្រូវចេះតម្រូវចោះបាននៅខ្ញុំថាអត់ទេអត់មានចូលលុយធ្វើផ្ទះហ្នឹងមិនតិចទេនៅបាននៅបើនៅមិនបានទៅផ្ទះគេទៅទេវតាកុំចិត្តអាក្រក់ពេកគេសែនគ្រប់ទៅផ្ទះជ្រាក់មិនអស់ទេបើអត់សែនខ្ញុំមួយទៅជ្រាក់
យដែរហើយខ្ញុំនិយាយចឹងបើមានមែនក៏ធ្វើខ្ញុំងាប់ទេបងប្អូនទេវតាប្រអិនបព្រំជំនាញផ្ទះធ្វើខ្ញុំងាប់ហើយកុំឃើញងាប់រស់ដូចខ្ញុំណាទៅស្រួលដូចគ្នាដែរឃើញទេមកស្រុកក៏មានតែមួយអានណាធ្វើឲ្យកើតបងប្អូនយកខ្លាចហេតុតែបើខ្លាចដឹងអស់ហើយហ្នឹងដឹងអាម៉េចចាំបាញ់ខ្ញុំនិយាយថាពួកអត់ហ្នឹងវាបោកបានតែពួកអ្នកល្ងងទេបងប្អូនណារឿងសាសនាបងប្អូនណាកើតការកាប់ចាក់គ្នាណាបើកុំមានសាសនាមកពិភពលោកដូចបងដូចប្អូនអញ្ចឹងកើតឲ្យរឿងសាសនាចង្រៃមកបានហែងសាសនាផ្សេងអញសាសនាផ្សេងណាបងប្អូនណាពេលណាបងប្អូនចង់បញ្យល់អ្នកណាមួយបងប្អូនត្រូវស្គាល់គោលដៅដែលបងប្អូននាំគេទៅកុំនិយាយបាច់ឡាចជឿពិសេសគឺពួកយេស៊ូតែពិតឡើងវាសួរតែពីណាបង្កើតលោកសួរយើងដឹងថាអញអត់សួរអត់ទៅចោលសំណួរឯងទេដូចមានប្រសងខ្លះណាគេចង់ហៅខ្ញុំទៅប្រកួតប្រជែងរឿងធម៌ហើយដល់ពេលពួកយើងសួរគេថាបងស្នាទប់ទល់រួចអត់ខ្ញុំថាអញទប់បានទីបងឯងមិនដែលមើលកាពីបត្រៃបៃដកបន្តិចផងអញថាអញមិនមែនចេះទេប៉ុន្តែអញស្គាល់កន្លែងទប់ក្នុងកាពីបត្រៃបៃដកអានឹងទីគេក្រៅកាពីបត្រៃបៃដកអានឹងទីអញតើចូលក្នុងទីគេគេវាយអញងាប់អញមិនចូលទេអញមិនទាញពេលទាញក្បាលអញចូលកាពីអញទាញចេញមកក្រៅវិញតាមមកដល់ក្រៅអញវាយងាប់ដល់ពេលគេហៅយើងទៅគេចាប់ដើមសួរណាឥឡូវខ្ញុំសួរសពបរិសធម៌មានប្រមាណយ៉ាងគេសួរក្នុងកាពីណាតើយើងហ៊ានឆ្លើយភ្លាមចាញ់គេភ្លាមអញ្ចឹងអញមិនចូលកាពីអញចេញមកក្រៅវិញហើយបានសួរអាហ្នឹងមិននៅក្រៅនៅក្រៅហ៊ានតែថាឆ្លើយចេះអញវាយងាប់នៅក្រៅហ្នឹងហ្មងហេអត់ទេខ្ញុំចង់សួរក្នុងកាពីឆ្លើយខ្ញុំសិនថាអញសួរសិនថាហេតុអីបានឆ្លើយហ្នឹងអត់ចូលទាញក្បាលមិនកំចូលដែរដល់ចុងកតុយបង្អាប់ហែងតិចកាពីហ្នឹងគេរៀនយូរ10 20ឆ្នាំបានចេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ចេះខ្ញុំរួមមកដល់ប៉ុណ្ណេះរលុយបានរស់នៅសុបាយមិនបាច់ចេះអាកាពីហ្នឹងទេកុំថាឲ្យខ្ញុំរៀន 4-10 ឆ្នាំដើម្បីចេះហឹកឡើងខ្ញុំចេះពេញក៏ខ្ញុំទៅរកពេទ្យឈូកវាចោលឈូកអាប្រូក្រាមហ្នឹងចោលថោកវាខំរៀន 4-10 ឆ្នាំថោកដល់ពេលវាធម្មតាវាថាយើងនេះធ្វើចឹងកើតទេអីនៅក្រៅកាពីបាត់ហើយនៅក្រៅកាពីបាត់តែក្រៅកាពីបាត់អញវាយងាប់អញមិនឈួតទៅចូលនឹងកាពីទេនេះបងឯងអត់ដែររៀនកាពីទេនិយាយចាញ់គេសំទោសអញមិនចូលកាពីទេអញមិនចូលទេទីរបស់វាអញទាញមកក្រៅឲ្យតែនិយាយហេតុផលវាផ្លិចខ្លួនមកនៅក្រៅអញវាយងាប់ពួកហ្នឹងបងប្អូនវាអត់ស្គាល់ខ្មាំងវាអត់ស្គាល់ខ្លួនវាថាជុំចិត្តបងប្អូនហើយកលឹងមើលរកកន្លែងវាយខ្ញុំថាអូខេស្រួលចង្ងាប់ចេះថាចេះអត់ចេះថាអត់ចេះស្រួលមកសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះកាត់រឿងណាដែលអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនមិនបាច់ទៅនិយាយទេទី2រឿងហ្នឹងវាពិតប៉ុន្តែយើងវាយល់បានក៏មិនបាច់និយាយដែរបើបងប្អូនជួបបរទេសបងប្អូនទាញវាឲ្យចូលកន្លងយើងទី1បងប្អូនត្រូវទាញវាឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចូលក្នុងផ្លូវពិចារណាណាតែចូលក្នុងកាពីតែចូលក្នុងជឿឆ្លោះគ្នាមិនចូលក្នុងផ្លូវយើងទាញវាមកសិនឲ្យមកក្នុងពិចារណាតើអ្នកឯងព្រមទទួលស្គាល់ថារឿងពិតមានមួយអត់